Reka tubasuhuze inshuti bakunzi ba Tele News tubahe ikaze ku makuru yacu n'amakuru agiye kwibanda ku yavugwa mu karere u Rwanda ruherereyemo muri Repubulika Demokarasi ya Congo. Turajya muri Mali twerekeze no hanze y'imbibi z'umugabane wa Afurika. Ngendimana Jacques turasaba gukomeza gukora subscribe, umukore like ndetse na share kugira ngo amakuru tubategurira n'ibindi biganiro bijye bita bibageraho. Ikaze mu makuru yacu ku buryo burambuye umwanya. Reka tubahe ikaze ku makuru ya Tele News aho muherereye hirya no hino, haba hano mu Rwanda, mu Burundi, muri Congo, muri Tanzania, Uganda, Kenya ndetse no hakurya y'imbibi z'umugabane wa Afurika. Tuje n'amakuru yacu n'amakuru tugiye guhera muri Repubulika Demokarasi ya Congo. Mu makuru yacu tugiye kugarukaho turibanda ku bikorwa by'umutwe wa M23 bikomeje ibikorwa by'isaka abarimo imitwe irimo FDLR, Wazalendo ndetse na FARDC bihishe mu baturage mu mujyi wa Goma bakomeje gukora ibikorwa byo guhungabanya umutekano. Mu mujyi wa Goma rero n'inkengero zawo umutwe wa AFC M23 umaze iminsi ukora ibikorwa byo guhiga no guta muri yombi abantu uvuga ko bakora ibikorwa by'ubwicanyi, ubusahuzi no gushimuta abantu. Abadashyigikiye umutwe wa M23 bavuga ko ibi M23 ikora birimo gushimuta abantu no gushaka kwinjiza abasore mu barwanyi bayo ku ngufu. Mu mpera z'icyumweru gishize Julien Katembo umukuru w'umujyi wa Goma yabwiye abanyamakuru ko abantu bari bamaze gufata barimo abasirikare ba FARDC, FDLR, Wazalendo n'abandi bagizi ba nabi. Imikwabo yo guhiga no guta abakekwaho ibi byaha byakomeje kuwa mbere n'ejo kuwa kabiri, cyane cyane mu duce tw'amajyaruguru y'umujyi wa Goma amaze igihe havugwa ibikorwa bikomeye by'ubwicanyi, ubusahuzi no gushimuta abantu. Mu byumweru bike bishize mu mujyi wa Goma havuzwe ibikorwa birenga 10 by'ubwicanyi kandi ibikorwa byo gushimuta abantu n'ubwambuzi nabyo byariyongereye. Ubwicanyi buheruka kuvugwa i Goma naho kuwa mbere abantu 4 b'umuryango umwe bishwe maze batwikirwa mu nzu mu gace ka Kasana mu nkengero z'umujyi wa Goma. Turacyari ku makuru ya Tele News. Reka dukomeze n'amakuru yacu tuvuye muri Burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Congo. Hano muri Congo reka amakuru yacu tuyakomereze muri Mali. Ibikorwa by'imitwe ya politike muri Mali byahagaritswe bifatwa nko gukomeza gucecekesha abo muri iki gihugu bakomeje kugaragaza ko cyangwa se bagomeje kugaragaza ko hari imiyoborere itagenda neza. Uno mwanzuro watangajwe binyuze mu itangazo ryanyujijwe kuri televiziyo y'igihugu ku itariki ya 13 Gicurasi uyu mwaka turimo. Byagiraga riti inama zose z'imitwe ya politike zirahagaritswe ahantu hose mu gihugu. Uyu mwanzuro wo guhagarika imitwe ya politike wemejwe na Perezida w'inzibacyuho wa Mali General Assimi Goïta wagiye ku buyobozi inyuma y'ihirikwa rya Ibrahim Bakari Keita ryabaye mu mwaka wa 2020, imyaka 5 igiye gushira. Byari biteganijwe ko inzibacyuho irangira muri Gashyantare mwaka wa 2024 ariko icyo gihe nta cyabaye ngo amatora ategurwe muri iki gihugu. Ni icyemezo cyafashwe nko kunaniza imitwe itandukanye yakunze kugaragaza ko hashyirwaho ubuyobozi bushingiye kuri demokarasi. Kugeza ubu ntabwo haratangazwa igihe amatora yo gushyiraho ubutegetsi bunyuze mu matora cyangwa se butuwe n'abaturage azabera. Amakuru yacu kuri Tele News reka tuvane ku mugabane wa Afurika twerekeze no hakurya y'imbibi z'uyu mugabane wa Afurika. Ahangaha tugiye kunyarukira mu gihugu cya Uruguay. Mu gihugu cya Uruguay inkuru iri kwavugwa cyangwa se inkuru yavuzwe ku isi cyane ni umugabo bita Jose Mujica wayoboye Uruguay imyaka 5 kuva mu mwaka wa 2010, yitabye Imana ku myaka 89 y'ubukure. Niwe muntu wayoboye igihugu ariko wafatwaga nk'umukene nyuma y'abandi bose bijyanye n'ubuzima bworoheje yabayemo kuri iyi si. Inkuru y'urupfu rwe yatangajwe n'uwamusimbuye Perezida Yamadou Osli. Abinjiye kuri X, Perezida Osli yagize ati turagushimira kuri buri kimwe waduhaye ndetse tuzirikana urukundo wakundaga abaturage b'iki gihugu cya Uruguay. Ntabwo ikishuye umukambwe wari uzwi
ku izina rya Pepe kiratangazwa, ariko bivugwa ko yari amaze igihe arwaye kanseri y'umuhogo. Bijyanye no kubaho mu buryo budahambaye, yarwanyije ibijyanye no gusesagura cyane ndetse akora amavugurura menshi ajyanye n'imibereho myiza y'abaturage. Niwe muyobozi watumye irigwe igihugu cya mbere gishyizeho amategeko yemera ikoreshwa ry'urumogi, bituma aba ikirangirire ku isi, by'umwihariko muri Amerika y'Amajyepfo. Yakunze kugaragaza ku bijyanye na politiki birimo gusoma ibitabo, kubaho byoroheje ndetse no guhinga yabyinjijwemo na nyina umubyara. Ku ngoma ye yari yariyemeje gutanga hafi 90% by'umushahara we akabiha ababaye ndetse n'abafite ibigo bikizamuka. Yiberaga mu nzu idashamaje mu mirima ye, yari yitaruye umurwa mukuru wa Uruguay, Montevideo. Yanga kuba mu nzu zateganijwe abaperezida. Icyo gihe yatwaraga imodoka ihendutse Volkswagen Beetle yakozwe mu mwaka w'1987, ndetse ubwo mu mwaka w'2010 yatangazaga umutungo we, yavuze ko ariyo yari ihenze mu mitungo yari afite icyo gihe, kuko iyi modoka yabarirwaga agaciro k'amadolari 800 ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu mwaka w'2013 umutungo we wageze kuri 322,883 y'amadolari, igizwemo uruhare no gushyiramo imitungo y'umugore we. Mu mwaka w'2015 ava ku butegetsi, umutungo we wabarirwaga asaga 300 y'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yakunze kugaragaza ko ubukire bwa mbere ari ukwishyira ukizana no kuba mu mahoro aho kwigwizaho imitungo. Rimwe yagize ati ntabwo ari njye mu perezida wa mbere ukennye. Abakennye ni babandi bahora bashaka kubaho ubuzima buhenze kandi bahora bashaka ibyusumbuye. Reka rero amakuru yacu tuvuye ahangaha muri Amerika y'Amajyepfo tugaruke noneho ku mugabane w'Uburayi. Mu gihugu cy'Ubufaransa, perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yatangaje ko Ukraine nayo izi neza ko idafite ubushobozi bwo kwisubiza ubutaka bwayo bwafashwe n'Uburusiya kuva mu mwaka w'2014. Asaba abi Kiev kwemera ibiganiro bihagarika intambara. No bwa mbere umugabo rero bivuze ko avuzwe ibi. Uretse intambara ya Crimea, ibice bya Donetsk na Luhansk byigaruriye Uburusiya, perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yatangaje ko Ukraine nayo izi neza ko idafite ubushobozi bwo kwisubiza ubutaka bwayo bwafashwe n'Uburusiya kuva mu mwaka w'2014. Asaba abi Kiev kwemera ibiganiro bihagarika intambara. Uretse intambara ya Crimea, ibice bya Donetsk na Luhansk byigaruriwe n'Uburusiya mu mwaka w'2014. Mu mwaka w'2022 ubwo Uburusiya bwatangizaga intambara muri Ukraine, hiyongereho ibice birimo nka Kherson na Zaporizhia. Ni ibice byakunze kugirwaho impaka cyane, ndetse Ukraine yakunze kugaragaza ko nta biganiro bihagarika intambara iteze kujyamo mu gihe itaragarurirwa ubutaka yambuwe. Icyakora perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky mu mwaka w'2024 yatangaje ko nta bushobozi bafite bwo kugarura ku ngufu ibice bambuwe birimo n'intara ya Crimea. Ni imvugo yasubiwemo na perezida Macron wavuze ko intambara igomba kurangira, Ukraine ikemera kujya mu biganiro, ariko bizanifasha kugaruka ku bibazo by'ubwo butaka. Atabanya Ukraine bazi neza ko badafite ndetse batazagira ubushobozi bwo kwigarurira ibice batakaje kuva mu mwaka w'2014. Ntabwo dushobora guterana. Ukraine nubwo itazajya muri OTAN, tugomba gushyiraho ingabo zibungabunga umutekano. Ahangana mu gihugu cy'Ubufaransa, ni perezida Emmanuel Macron w'iki gihugu niwe wavugaga ibingibi ariko bivuze nanone mu gihe perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko ari guteganya uburyo yakuraho ibihano byafatiwe Syria mu myaka itandukanye. Agaragaza ko ari ukongera guha iki gihugu cyo mu burasirazuba bwo hagati amahirwe yo gutera imbere. Mu myaka itandukanye Syria yagiye ifatirwa ibihano ishinjwa gutera inkunga ibikorwa by'iterabwoba, kutubahiriza amahame y'uburenganzira bwa muntu n'ibindi byaha by'intambara. Ni ibihano Syria yafatiwe mu myaka itandukanye, mu mwaka w'1979, mu mwaka w'2004, mu mwaka w'2011 no mu mwaka w'2019. Icyakora Trump yavuze ko ubwo ubutegetsi bwa Bashar al-Assad wari umaze hafi imyaka 24 ayoboye Syria bwavuyeho, ibyo bihano bigomba kuvaho. Ni ibihano byari bijyanye no gukomanyirizwa kugura intwaro, gukomanyirizwa ku byo Syria yohereza amahanga, gufatira imitungo ya bamwe
mu bayoboraga Siriya nka Assad n'abandi bari abayobozi bakuru ku butegetsi bwe. Guhagarika amasezerano y'ubucuruzi bwa gaz yo muri Siriya, guhana uwo ari we wese wakorana ubucuruzi na Siriya n'ibindi. Ni icyemezo byitezwe ko kizakirwa na yombi na guverinoma ya Ahmed al-Sharaa werutse guhirika ubutegetsi bwa Assad mu Ukuboza mu mwaka 2024. Ibyo gukuraho ibyo bihano Trump yabivugiye mu nama y'ishoramari yabereye muri Arabia Saudite nyuma yo kuganira na minisitiri w'intebe w'iki gihugu cy'Abarabu Mohammed bin Salman Al Saudi ndetse na perezida wa Turkiya Recep Tayyip Erdogan. Ati Siriya yahuye n'ibibazo bitandukanye by'intambara, ubwicanyi n'ibindi mu myaka myinshi ishize. Niyo mpamvu ubuyobozi bwanjye bwatangiye gutera intambwe ya mbere kugira ngo tuzahure umubano hagati ya Amerika na Siriya bwa mbere mu myaka myinshi ishize. Trump yavuze ko umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio ateganya guhurira muri Turkiya na minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Siriya muri iki cyumweru. Ati ibihano byari bikakaye, icyari kigamijwe bishyirwaho cyararangiye. Uyu ni umwanya ngo Siriya itere imbere. Amahirwe masa kuri Siriya, mutwereke noneho ibintu bikomeye ndetse n'icyo mushoboye. Ni icyemezo cyashimishije abanyasiriya bo mu mpande zitandukanye z'isi, bagaragaza ko uyu ari umwanya mwiza wo kongera gutera imbere nk'igihugu gikize ku mutungo kamere. Amakuru yacu turakomereza mu gihugu cya Israeli, aho perezida w'iki gihugu cyangwa se umuyobozi w'iki gihugu ni minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yatangaje ko igihugu cye nta gahunda gifite yo kurangiza intambara muri Gaza igihe cyose umutwe wa Hamas ugikora. Yabitangaje mu butumwa yatanze nyuma yo gusura abasirikari bakomerekeye muri iyi ntambara kuwa 13 Gicurasi umwaka 2025 hari ku munsi w'ejo. Netanyahu yavuze ko igihe cyose umutwe wa Hamas ugikomeje ibikorwa byawo muri Palestina, iyi ntambara itazigera ihagarara. Yavuze ko bazakomeza kugirana amasezerano y'agahenge nayo kurekura imfungwa, ariko amasezerano yo guhagarika intambara burundu yo ngo ntazigera abaho. Yagize ati amasezerano yose y'agahenge azagerwaho, Hamas nivuga ko igiye kurekura imfungwa tuzazifata ubundi tugende, ariko ntabwo tuzigera duhagarika intambara. Dushobora kugirana amasezerano y'agahenge igihe gito, gusa ntabwo tuzahagarika iyi ntambara. Ubutumwa bwaje nyuma y'ibitero Israel yarutse kugaba ku bitero bibiri byo muri Gaza bivuga ko byakoreragamo umutwe wa Hamas. Ibi bitero byahitanye abantu 6 ndetse abandi 40 barakomereka ku buryo bukomeye. Ubutumwa bwa Netanyahu nibwakiriwe neza n'abafite ababo bafashwe bugwate na Hamas, kuko bavuze ko bizagorana kugira ngo barekurwe. Hamas yo ivuga ko izarekura imfungwa zisigaye ari uko Israel ivuye muri Gaza bakagirana amasezerano arambye yo guhagarika intambara ndetse bagahabwa n'imfungwa z'abanyepalestina ziri muri Israel. Imiryango itandukanye irimo n'ishami rya Loni ryita ku buzima OMS igaragaza ko iyi ntambara nidahagarara abazakomeza kubabariramo ari abaturage b'ibi bihugu. OMS igaragaza ko mu gihe Israel idahagaritse intambara nibura abantu 71 bari munsi y'imyaka 5 bazicwa n'inzara muri Palestina. Reka amakuru yacu hano kuri Telenews tuyaserize kuri inkuru y'umugabo w'icyamamare ubu uri mu buroko ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nguyu azwi ku mazina ya Puff Daddy cyangwa se Diddy. Sandra Ventura yarafite imyaka 19 gusa ubwo yahuraga na Diddy Kombo mu ntangiriro z'umwaka 2006. Ikibatsi cy'urukundo ngo cyatangiriye aho ngaho, ariko uyu mugore yaje kuba ari umwe mu bashinja uyu mugabo ufungiye hari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuri uyu mugore ufite imyaka 38 ndetse atwite inda nkuru. Gusa ibi ntibyamuje guhagarara amasaha arenga 4 mu rukiko atanga ubuhamya bugaragaza ubugome ndengakamere yakorewe na Diddy, ubuhamya yatanze mu kiniga n'amarira menshi. Ventura azwi nka Casey yahawe izina rya Victim 1 mu rubanza rwa Diddy w'imyaka 55, akaba afite ibyago byo kumara imyaka yose asigaje mu gihome mu gihe yabahamijwe n'ibyaha 5 ari gushinjwa, birimo kurema umutwe ugamije gucuruza abakobwa mu bikorwa by'ubusambanyi. Casey ni umwe mu batangabuhamya b'ingenzi kuko avuga ko ari umwe mu bacurujwe na Diddy, umugabo bakundanye kuva mu mwaka 2006 kugera mu mwaka 2018, ari nabwo bwa nyuma bari baherutse kubonana mbere y'uko bahurira mu rukiko.
uyu mugore avuga ko bwa mbere ahura na Diddy bahujwe n'umuziki kuko yari afite inzozi zo kuzaba umuhanzi ukomeye, akabona Diddy nk'umwe mu bashoboraga kumuba hafi ndetse no kumufasha. Inshuti bakunzi ba Tele News, hano dusoreje amakuru yacu y'uyu munsi. Reka turarikire gukomeza kunogerwa ibiganiro byacu n'izindi nkuru tubagezaho. Icyo tubasaba ni ugukomeza kubana natwe, mugakora subscribe, mugakora like ndetse na share, ndetse mukaduha inyunganizi zirimo n'ibitekerezo byacu. Ubu natwe turabaye kugira ngo dukomeze tubagezeho aya makuru. Ngiye wabategurira y'uyu munsi nari Manirari Jacques. Mukomeze mugire ibihe byiza. Bye bye and ciao ciao.